kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita berburu mainan nih teman-teman. Kita cari yuk. Yuk. Wih. Apa itu teman-teman? Wih. Apa ini? Wih, ondel-ondel teman-teman. Wih, ondel-ondel. Ondel-ondel. Wih, ada dua teman-teman. Ondel-ondelnya teman-teman. Wow, keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu? Wih, mobil bus Tayo teman-teman. Mobil bus Tayo. Wow, besar sekali. Wih, keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Widih. Apa ini? Widih. Wih, boneka Squid Game teman-teman. Ada di atas pohon. Sama mobil pemadam kebakaran. Nyangkut di pohon teman-teman. Wih. Kita ambil ya teman-teman ya. Wow, keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu? Boneka Pikachu teman-teman. Wih. Widih, mantep. Boneka Pikachu. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Weh, apa itu teman-teman? Lihat. Widih, banyak mainan teman-teman. Boneka Squid Game ada 3. 1, 2, 3. Ini ada lagi teman-teman. Ada boneka Upin dan Ipin teman-teman. Sama Pop It SpongeBob. Wih, kita kumpulin nih teman-teman. Widih, banyak sekali teman-teman. Wih, kita kumpulin yuk. Wih, ini nih boneka Squid Game ada 3 teman-teman. Wih, keren. Wow, banyak teman-teman. Kali ini udah dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.